Opisyal neng mibuklat ang 2024 season ng Pampanga Schools Division Athletics Association Meet o PASDAAM. May rapat ang opening ceremony kang Brenzigao Convention Center kang siyudad San Fernando ngayon Lunes, February 26. Keniti nagularang may 700 student athletes. Iba't karamiya yung eskwela kay Pampanga kaya bering karelang talaturo, talisuporta at pamilya. This is our second PASDAAM after the pandemic. But today, with no restriction, everyone is present for the PASDAAM 2024. That means all the support, the collaboration from all levels of governance, starting from the school level, the district level, and the division level, have pulled all their resources together to make this PASDAAM 2024 a very successful one. Agpangkyang Assistant School Division Superintendent ng Department of Education o DepEd Pampanga ay Leandro Canlas, maulaga impa magbalanse kang academics at co-curricular activities para kang holistic development. Metong yang paralan ni Iban kanita, abalansi mi ita. Keng eskwela tuturo mi lang masalese, o neng keng sports, itang gelingan da, itang kakayanan da. Kasi ini metong yan namang sukatan para sabihan mo na yung anak, biyasa ya, talentado ya at magaling ya. So ini babalansya na ita. Oling value ay naman ay ganaganang anak. Talagang mata sa belwan ketang academic. At ilang aliwang skill. At kailangan may kaating avenue para kanita. And this is the best avenue for them to prove na biyasa lang. Kaya ning anting anining larangan. Aparti ba kayong magpakit galingan kay Miyaya Luang Sports, para lang niya muna man kanong PASDAAM ba mitruwanan ng disiplina reng student athletes at mabiyasa lang makyabe ka rin kapararang anak. Limbawa kayong basketball, anyanay kaya ating foul, ating eustong kimot, ausan tayo ta discipline. And that will develop their character. Makasaw pita kayong karelang pangatao kasi abaludan o makananod ang respetuan itang disiplina na ning karelang larangan o ning karelang sports sa pinili. Samantala, maragul naman kanu sa South and Provincial Government na ni Pampanga, bang balaw sa mabiyasa kang sports din kayo nakang Kapampangan. Maragul pong South ing agawa ning probinsya king pamagsuporta kareng atleta tamo. Uling ing DepEd, dependent siyang masyado king resources na ning LGU. At inyang budget in DepEd para king sports pero limitado ya. Baluta naman na ing sports, kailangan ni talaga ing sa financial ang pong pasilidad para ding anak akwa ding karelang maximum talent ang pong skills. Marapat naman ni Miyaya Luang Sport Events ng PASDAAM 2024 kaya Miyaya Luang Eskwela kaya Pampanga ang gaking 29 na ni Pebrero. Bilang tagapamanihala ng mga paaralan dito sa sangayan ng Pampanga ay aking idinideklara ang formal na pagbubukas ng ating Pampanga Schools Athletic Division Meet 2024. Thank you and God bless us all. Kaya be JM De Jesus, ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.